integriteta, također recenzent i pisac predgovora je dr. Rajko Srdić. On je inače i predsjednik udruženja Kozarčani u Beogradu. Izvolite, gospodine Srdić. Dobro večer i ja vas sve pozdravljam. Kazao skoro sve. Nemam namjeru da je prepričavam, jer prepričati knjigu to je i nemoguće, to je samo tvoje gledanje toga i veđanje toga. Knjigu treba pročitati da bi sa svakim likom proživio ono njegovo, ono što je on nosio na leđima i onaj teret koji ima u duši. 5 ljudi kad pročita istu knjigu imaju 5 viđenja svakog lika iz te knjige. Svaka na svoj način doživljava. Nije to film. Ti film vidiš Borza pa pratiš tako. Ali ti sebi zamišljaš taj lik. Tog Mirka, tog Đorđu, tog Žarka, tog Momu, Đuju, Majku. I još jednu stvar. Doživljavaš po slojevima društvo u kome se živilo i vrijeme. Jer iz tog kraja nemamo dosta pisanih ni knjiga i drugog čega, sem našega Dragana. A stvarno gledati predratnu svotu kad djed i otac šalju unuka i sina da uči zanat u Dobrgi. Kako je to bilo smisleno i kako je to bilo dalekovido. Znalo se da na Kraguljevom brdu za toliko djece neće biti sve. Možda se i tu Mirko već vrlo rano vidio da se mora ići svojom stavom. Tako je bilo i cijelo mene kao čovjeka koji sam pročitao tu knjigu u jednom dahu. Te sudbine po toj svojoj slojevitosti, psihologiji vrlo su jake i vrlo su ja sam i rekao, ovo je priča između romana i priča, ali je najviše da ponuka scenaristu nekog da napiše dobar scenarij za jedan film ili jedan film. Momo je dugo nosio ovo sve i zato je knjiga obojena malo ovako emotivno i autorski kroz svoja gledanja i kroz priče drugih. Ima tu takvih stvari koje nećete sresti nigdje, koje do sad nisu se ticale. Ta majka, ta junak, to nešto što ne može stati u korice knjige, to je nešto što je iznad, to je nešto što leži iza toga svega. To je ikona. Ta braća koja nose svaki svoj krst i to vrlo težak, koliko god željeli i koliko god bili uspješni i koliko god bili tvrdi i izdržljivi sve pred vremenom ostala je samo iza Mirka, bez obzira na sve ovo gestila romana, jedne vijete, teško dodala i dojmila zapravo sudbina Đorđe. Poslije odlaska na Goli otok i vraćanja u Ljubiju rudnik, gdje u šahti, gdje se istresa ruda, pa se dolje tovari u vagone, on kao povratnik iz Golog otoka i kapetan, kome oduzeti činovi i oduzeta oblikovanja, tovari lopatom vagonete i oprema se ruda. Dolazi neka komisija i kaže da se javiš upravniku. Ja mogu zamisliti kako tom čovjeku bilo kad je to sve protutilo kroz njega, Goli otok i sve ostalo. I naravno stotine juriša u 11. krajiškoj brigadi. Nije se lako dolazilo do čina kapetana, baš tako. On odlazi, volio bi da može da je živ, da ispriča taj put od te šahte do upravnikove kancelarije. Gore ga čeka iznenađenje i kaže, ti prolaziš u kancelariju. Stiže pokajanje, stiže brisanje pljuvačke, što je govori po protivniku. Ja bih samo želio na kraju, neću vas duže zadržavati, knjigu treba pročitati. Sve ovo što smo vam pričali je blago. Pročitajte knjigu, ja se divim Momi,
kako je zaista, što kaže prijatelj, u tako kratkom sinopsisu napisao tako dosta stvari, zaista. Mislim da je svodna ovom knjigom dobila i svoju Bibliju i svoj vječiti kalendar i svoj crkveni kalendar na neki način, jer skoro svaka druga kuća ima slične sudbine u našem kraju. Ali ova je imala veliku sudbinu, veću sudbinu, više događaja, jer je bilo dosta braće. Nažalost, sve se polako tamo kod nas gasi i što kaže stih, da znaš djedo prolio mi suze, tako šuma krčevinu uze. Tamo je najviše krčevina jer smo krčili i čuli se. Ali tako je. Uzmite knjigu i pročitajte, pa ćete tek vidjeti šta je Momo lijepo zadužio svoj kraj, svoju familiju i sve nas. Živjeli!